gusugume hano ujye urima muri club yanjye undirimbire njyewe undirimbire. My God, that's an amazing. Gose offer nziza ni yakataraboneka. Izo offer n'umukire. Cyangwa seriveri. Amumena wo wine. Gose mumbabarire mwihangane. Bana gora amakosa yawe. It's okay. Akim, tuza. Right. Ari mukuri. Gose ni yari manuka. How long have you been? Ari kwangaraje abirira. Haryo maze igihe kingari cyo ngona Akim. Almost 2 months, sir. Amezi rwose giye kuba biri. Customer is king. Rero urabizi ko umukire ari umwami. Ko rwose umukire abakeneye service ya inama kemwa. Rwose mbabare nyakubaho. Mbabare rwose mabuje. Nta kibazo. Cyacyuma. Akiri masaya mbabazi cyuma. I'm so sorry, sir. Cyuma ngakumwe wayini. Nta kibazo. Cyuma mwijosi. Be sorry. Koko. Wakimbabazi koko. Cyuma na mbabazi. Kumumena wayini gusa. Kumena wayini ngumukira n'umwami. Ngo akere service ya nama kemwa.